Di malam. Kejadian pohle malam. Ngan ban kejadian uronyo di Krung Suke, mimbar masjid ditet oleh orang tak dikenal. Muklam kejadian di pohle malam. Kira pun jumpo kan ada banjuk kan mendah Quran aku. Beda je yang mam nani. Mek nama ile bang. Tunggu. Mek nama ile. Ada Bayar ile gap ile. Katanya urang di malam. Kejadian pohle malam. Al-Quran tutung.